buri gikombe cy'isi kiba kirimo ibitego, ibyishimo n'amarira, ariko hari ibindi bintu bidasanzwe abantu benshi batigeze bamenya. Muri uyu mwaka wa 2026 habaye ibintu byinshi byatangaje isi yose bituma amarushanwa arushaho kuvugwa. Hari ibyasekeje, ibyatunguwe n'ibyatumye abantu bibaza byinshi. Muri iki cyegeranyo tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu byabaye inkuru zikomeye kandi zisekeje hanze y'ikibuga, zivugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye. Bimwe muri byo ntushobora kubyizera utabyiboneye. Niba ukunda amakuru yihariye kandi adasanzwe, guma kuri iyi video ngiye bategure kino cyegeranyo nk'ibisanzwe. Ndayamba Jean Claude. Ku mwanya wa gatanu haraza agakoryo ku buryo ikipe ya Uruguay n'iya Uzbekistan zasatswe n'imbwa z'umutekano. Umutekano uhambaye kandi ukaze cyane watumye amakipe amwe namwe akandagira mu gihugu cya Amerika agwa mu kantu kubera uburyo basatswemwo nk'abagenzi basanzwe bakekwaho ibyaha binyuranyije n'amategeko. Ku kibuga cy'indege, ikipe y'igihugu ya Uruguay imaze kugera mu mujyi wa Miami, abakinnyi batunguwe no kubona imodoka yabo ihagarikwa n'inzego z'umutekano zikaze cyane, maze imizigo yabo yose irundwa mu muhanda ku mugaragaro imbere y'abantu bose. Imbwa zishinzwe gutahura ibisasu n'ibiyobyabwenge zanyuze mu bikapu byarimo ibikoresho by'abakinnyi zihunahuna ibintu byose. Ibi bikaba byaramenyekanye cyane kubera ifoto y'umukinnyi Manuel Ugarte wari ufunze amaboko areba izo mbwa afite amashyushyu n'agahinda kavanze n'urwenya, yaje guhita ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zose. Ku rundi ruhande, ikipe ya Uzbekistan yahuye n'akandi kantu kadasanzwe kuko umutoza wabo Fabio Cannavaro yavuze ko yatunguwe no kubona ikipe yabo ariyo yatoranyijwe yonyine mu matsinda yose igasakwa hakoreshejwe amaboko n'imbwa zikaze mbere yo kwinjira mu rwambariro rw'ikibuga. Cannavaro yavuze afite umujinya cyane imbere y'abanyamakuru agira ati, ese amategeko arengera abakinnyi arihe muri iri rushanwa? Ibi byose byaje guhinduka urwenya rukomeye. Ku mwanya wa kane haraza ikipe y'Ubwongereza ihura n'uruva gusenya rw'abajura muri leta ya Kansas. Ikipe y'Ubwongereza izwi ku kazina ka Free Lions yahuye n'akaga gakomeye ikigera muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho imodoka yari itwaye ibikoresho byabo by'imyiteguro yasahuwe n'abajura batizeye uburyo umutekano w'icyo gihugu wifashe. Iyi modoka yavaga mu birindiro byabo byo muri leta ya Florida yerekeza mu mujyi wa Kansas City, yaje gusahurwa n'abajura bari bafite amashyushyu menshi yo kumenya ibyari biyirimwo. Gitangaje n'urwenya rwasize iki gikorwa nuko abajura batatwaye inkweto z'abakinnyi cyangwa imyenda yo gukinana gusa, ahubwo nuko banatwaye ibyuma bikwirakwiza amashanyarazi ndetse n'ibiziriko bibiri by'intare bikoze mu gitambaro abakinnyi bakoreraho imigenzo ibatera amahirwe. Ibyibwe byose hamwe byari bifite agaciro k'amadolari y'Amerika agera kuri miliyoni 18. Ibi bikaba byarahise bihinduka amakuru akomeye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi. Kubera gutungurwa n'ubwo bujura, polisi yo muri Amerika yahise igaruka kuri iki kibazo, maze binyuze mu gukurikirana amashusho y'amakamera yo ku muhanda n'izindi nzego z'umutekano baza guta muri yombi abagabo bakekwaho iki gikorwa cy'urukozasoni, ari nako ibyinshi mu bikoresho by'abakinnyi byahise bigarurwa kugira ngo basubukure imyiteguro yabo. Ibi byabaye urwenya bigaragaza ubujura buba muri Amerika. Ku mwanya wa gatatu haraza ikipe ya Iran ihura n'ikibazo cyo kwimwa visa. Ubuyobozi bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwazanye amategeko akaze cyane ku bijyanye n'ingendo z'abanyamahanga, bituma ikipe ya Iran ihura n'akaga gakomeye katarakorerwa n'ikindi gihugu mu mateka y'imikino y'igikombe cy'isi. Amerika yanze gutanga visa z'abanyacyubahiro ku bagize komite nyobozi ya Iran, abajyanama mu bya tekinike ndetse n'abashinzwe gutunganya amafunguro n'ibikoresho by'abakinnyi mu gihe cy'irushanwa, bitewe n'umubano w'ibi bihugu nko gukaza umurego ku bijyanye n'umutekano. Amerika yahise ishyiraho n'itegeko ridasanzwe ryo guha abakinnyi bose ba Iran visa zo kwinjira rimwe gusa, aho kuba izo kwinjira inshuro nyinshi zihabwa abandi bakinnyi bose b'amahanga, kugira ngo Iran yirinde ibyo bibazo byose by'umutekano n'itotezwa rya buri munsi. Abayobozi ba Iran bafashe umwanzuro udasanzwe wo kudahura na gato na Amerika, maze umwiherero wabo wose bawimura mu mujyi wa Tijuana
uri mu gihugu cya Mexique. Ibi byatumye ikipe ya Iran ihura n'akabazo katoroshye kuko abakinnyi babyukaga ku munsi w'umukino bakambuka umupaka wa Amerika banyuze mu muhanda basatira ikibuga cy'umupira. Iyo umukino warangiraga bararaga basuye muri Mexique Tijuana icyo gicuku cyose batiriwe barara muri Amerika. Ibi bintu byasabaga imbaraga z'umubiri cyane kugeza aho ishyirahamwe rya FIFA ryabonye ko bishobora kubananiza rigahatira Amerika koroshya amategeko gato ku mukino wa nyuma w'amatsinda kugira ngo Amerika yemerere abakinnyi ba Iran ndetse na komite yabo kuza kwicara muri hoteli muri Amerika iminsi 2 mbere y'umukino wabo. Ku mwanya wa kabiri haraza udushya tw'abafana n'inyamaswa zari zambaye imyenda ku kibuga. Iri rushanwa ry'igikombe cy'isi ryaranzwe n'abafana bazanye udushya twishi n'inkuru zisekeje zizahora mu mateka y'umupira w'amaguru, cyane cyane ku birebana n'imyifatire y'abafana b'ibihugu bitandukanye. Umufana umwe wo mu gihugu cya Mexique yashimisha abantu benshi cyane ubwo yazanaga imbata ye yitwa Muri mu birori n'imikino by'iki gikombe cy'isi. Iyi mbata ikaba yari yambaye umwenda ukeye cyane w'ikipe ya Mexique n'inkweto nto cyane zikoze muri zahabu mwiza abakinnyi, ikagenda itambuka mu bafana bishimira itsinzi ku kibuga. Ku rundi ruhande mu mujyi wa Boston habaye agatangaza gashakeje k'abafana b'ikipe ya Scotland baje ari umuvundo mu tubari tw'umujyi maze banywa inzoga zose zari zihari kugeza naho utubari twose twatangaje ko twashizemwo inzoga zose zari zirimo. Abasaza n'urubyiruko rwa Scotland banyweye inzoga ku rwego rwo hejuru ku buryo inzoga zasigaye mu mujyi zari zo mu bwoko bwa Bud Light. Ibintu byatangaje isi yose. Ibi byatumye ba nyiri tubari bafata amafoto y'utubari twabo twambaye ubusa maze ayo mafoto bayasangiza isi yose nk'urwenya rw'agahumamunwa k'iki gikombe cy'isi. Ku mwanya wa mbere turasanga agakoryo ku buryo ikipe y'Ubuyapani yagaragaye ikora amasuku kuri stade. Ikipe y'igihugu y'Ubuyapani yongeye gutungura isi yose isubiramwo agashya kayo keshi, ariko noneho ikagira umwihariko ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bituma abayobozi b'ikibuga cya Sophie Stadium i Los Angeles basigara bumiwe nyuma y'umukino wabo ubanza aho batsinze igihugu cya Cameroon. Abakinnyi b'Ubuyapani bafashe umwanzuro wo kudataha muri hoteli batabanje gukubura no gukoropa muri stade no mu cyumba cy'urwambariro bakoreyemo imyiteguro, maze basiga hashashe neza nkaho nta muntu wari wahakandagiye. Igitangaje kurushaho uretse gukubura, abakinnyi bitwaje amazi n'isabune bamesa imyenda yose bari bafite maze basiga bakoze uducurama duto mu mpapuro n'inyoni z'amahirwe. Barangije baturambika ku meza n'ubutumwa bw'ikinyabupfura bwanditse mu Cyongereza n'Ikiyapani bugira buti murakoze cyane kubw'ikaze mwaduhaye. Abakozi b'isuku b'Abanyamerika bari bateganyijwe gukora ku kazi basanze ibintu byose byarangiye maze bafata amafoto n'amashusho bayakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga berekana uburyo Abayapani bigishije isi yose isomo ry'umuco n'isuku mu buryo butangaje. Mbaye mbashimiye mwe twabanye, mbibutsa gukanda subscribe, like kandi yuko kwandika muri comment utubwire ikintu cyagushimishe muri iyi video.